ba South Africa na le temo hobane mona maobanyana jwale ha tlo bua le bona ona a batla metsi a batla metebo ya sesole ka rona ha ya Lesotho kwa lebela matamo ano ka mono hobane ba ena le seya jwalo ba batla ntho tsa bona tse ngata bona ha ya Lesotho naha ya Lesotho e batla hore madiboho a bulehe re tshele mono ka ntho e bitswang free movement passport tsa rona di skenne tsa tempu jalo utlwa mmuso o sa tsebe mo tswang le mo ya ngwana teng ha ba tlameha hore ba ske ba negotiate from a weaker point kore ba ske ba iketsa magabunyane a mmuso wa South Africa ba bolela hore re le fa metsi re fe madiboho e tswe ka hlakore le linkile naha ya rona re phetseng mahlo se ka re hatellang le be le re fe ditokelo tsa naha e landlocked e dikaditsweng ka hohle ke naha eo ba tsaba ba tswa ka mono ka ya morwa hobane ha ona ntwe kgolo e mmuso wa Lesotho ka ema mona wa etla le ya hore e hlile o e fihletse ha ma South Africa le teng mona ba tla ba hohlola ka kopo ya hore re fuwe 90 days ya re ya South Africa re tloa mona ka 90 days eno ya lo re foka shaba sena hore se tshile mona se sa hatisetswe ditempe se sa hatisetswe passport tsa bona empa e fihle tlo ke fela bontsha ho semanyamanyane o fitile mona hobane kamano ya naha ya Lesotho le South Africa e motswe ka madi ya setjhaba sa Basotho le ka tahlehelo ya naha ya rona ho ma South Africa me ha ba tshwanela hore bupetsa ebe ha ba re fe ditokelo tsa dinaha tse landlocked